थमजरी ISTV की पाउमियंग ताबिरिब सिंह तराम नोकचरी ngasi maruba pauda MSUgi control de suba makeup thok numit realization de pangthokre rajniti karino khangda bathikada singna sasan to bade yorok padegi apabalanga lon leibang amdabani phongtoknakre auzu pau shandon pizari राजनीति करीनो खंग बथिकादा सिंगना शासन तौबदे यौरक पदगी अफबलेंगा लोन लेबंग amdabani phongdoknakre wafamasi एमसुना सिंदुना सही खुदिंगी अप्रैल के तांग 13 पांगथोकपा रियलाइजेशन डे मेकअप थोप निमित के थोरमदा वांगांग की बसिंगना phongdoknakibani ayu anganbada pisum chinga masada एमसुगी हानगी प्रेसिडेंट अदुगा हौजिकना मैक्स के एडिशनल डायरेक्टर ओरिबा मोंगजम अभिरामना एमसुगी फिराल चिंखतुना थोरमसी हौदोकी थोरमगे सरुक अमा ओइना माहिरो सिंगिलु चिंगबसिंग तोंगान तोंगान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगिलु चिंगबसिंग अमदि इमुंग मनुगी मियोइसिंगना लिसिंग समापन मरफुदा मितोप मियान चासिंग हलन किनबगी दमकता चंगसन किबा खोंजंगदा थावाइना पोंथा पिखरबा माहिरोई पोसंगम लुखोई एलाइस प्रेमानंदा अमसों हुइद्रोम लोकेनगी फोटोदा लैसु कतुनै काय खुमदाबा उतखि लुखोय अमदी लोकेन लेखिदब नुमित असिबु चही खुदिंगी एमसुना मेकअप थोप नुमित हाइना पालन तौदुना लागली लुखोय अमदी लोकेन लिसिंग मगा चमापन मरफुदा मितोप मियान चासिंग तकथोक ngana चंगसन खिबा खोंजंगदा सिफाई सिंगना नोंमैना कापतुना हाखिबनी पुंगोइबा थोरम हाउग्राउंडदा मियामगी मिफम अमग लोइना पांगथोकी थोरमदुदा एमसुगी प्रेसिडेंट थियाम नरेश हानगी प्रेसिडेंट एल गोजेंद्रो हानगी प्रेसिडेंट डॉक्टर गंभीर सिंह अमदी अतै मसकनाबि मियोय कयासु सरुयाकी वांगांग किबा सिंगना स्टेट असिदा अफबलेंगा लोन लेरिब्रा प्रजागी खोलाव सरकार सिना तारि वहंग कया हंकी इशू कया थलब स्टेट असिदा पालिब सरकार अमदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग अनिगी मरक्ता ताथोक तासिन तौनदुना तोंगान तोंगान इशू सिंग वारुशन पुरक चुमगनी हाकी लोइना राजनीति करिनो खंगदब ठेकादार कयाना शासन तौबा सिदा यौसलकपदगी अफबलेंगा लोन लेबा ngамदबनी हाबो वफम सिंग सु फोंदोरकी यूसीएम के प्रेसिडेंट वाई नबचंद्रना स्टेट असिदा इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहनना बलुक कयाना खोंजंग कया चंगसन खरे मितो मियानचा सिंगी ओइबा प्रोविजन अमा सेमदुना मखोइबु नियम अमगी मखादा थमसी हाइबसिदा सरकार सिना मनाना तादे हाइना सुमराल सिकी मदुगी महुत्ता अरानबा पाउ कया अमा संदोकली हाइकी माना मखा तारदुना तालिब डिमांड सिंग असि माइकई करमबदगी चंगसिलगा माइ पाकनी हाइबा खनब चुमगनी स्टेट असिदा इशू कया लोइद्रिङैदा इशू अमा अमुक थोरकपना हिरम कयादा वरिशन प्रोपंगमदना लैरी हाइकी नकलमरोमदा बोर्ड के सिलेबसता क्लास 4 गी मैते मिया के लारिकता भारत की मतंगदा यामना थागत पमानबा वफम सिंग याउरी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन लैबा अमदी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन तौबिरिबा स्टेट असिदा भारत पु का हेना थागतपा अचुंबा ओइरोइ लोइना स्टेट असिगी मरुइबे सुसिंग सरकारना वारुशन पुरकपा चुंगनी हाइकी की मणिपुर लेरिबा conflict situation conflict ki hoiba intensification asuki mati wangaba matam asida amade asigi conflicts na tholakpa human rights violation na maram oirakanda aikogi miyamna yamna jadi mayok ka buhai kada security forces in the mayok ka buhai kada yamna kanna lawna khomna leiriba matam asida leirikida yauriba bharat laiba chapters da भारत को थागलिबगी चांगदो आई हेनमलिसिने हाइजनिबदि अमा ओइबा याय मतंग चादना हेंजन थागत सलगसु अखोइदा पखलोलदा करिनो पने तौरिसिबो हाइबन चिंबा थाउदबा यारक्तबा थाउरकपसे मसि मसाना ताबने हाइजनि सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगी चौखट थोरांगी थादरक पर्सन फम सिंग मतम चाना सिजिनदबना चौखट लमजेलदा थिनथबनी हाइना यूसीएम के जनरल सेक्रेटरी के जोय चंद्रना फोंदोखरे ओफमसी सनापति डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा खोंगनांग पोक्पी विलेज दा निमित हुमनी चुपना साथकदबा यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप अमा अमदी कल्चरल प्रोग्राम पुनबा थोरमसी होदोपगे थोरमदा फोंदोखिबनी यूसीएम अमदी खोंगनांग पोक्पी एरिया यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना पुन्ना खुसम नदुना ngaraंगदगी हौकिबा थोरम अदुदा विलेज शिप एस वॉयलेंट अमदी काइदोगी प्रेसिडेंट एल हेनरी कोमसु सरुयाकी थोरमदुदा वांगांग किबसिना हौजकी मतमदा तोंगान तोंगान मचिंजा कयाना नोंमनोंमगी नहा ओइदिबा सिंगबु महाननबगी लंबिरोमदा चिंगसिलगली पिबमसिदा नहा सिंगदा लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम अमदी अते एजुकेशन गी लमदा ट्रेनिंग कया पीबासी यामना तंगाई फदबा अमनी फोंदोनकी यूसीएम के जनरल सेक्रेटरी जॉय चंद्रना खोंगनांग पोक्पी विलेज के कम्युनिटी हॉल साबदा चंगदबा जिंग सिंह यूसीएम के माइकेदगी मतेंग पांगनी हाइबगी थाजब पिरमकी माना मखा तारदुना सिंग डिस्ट्रिक्ट सिंग दमकता चको थोरांगी थबक पाखननबा सेनफम कया अमा थमली अदुबकपु मरी लेनबसिंगना मतम चाना सिजिनदबना चको थोरांगदा थिनथबनी मसी पुन्ना थिदोंमिनब चंगी हाइकी यामना नोनिंग बहाइगदरा एकोगी जिंगी एमएलए खरदी एकोगी मागी केंद्र से कोई चतुना येंगदबदा मागी केंद्र सुंच चतना नत्रगा मफम खरखक चलगा अमदी मागी प्रजा सिंगो करिगुंब कांदा वारी सानदुना अवाप
program kaya hamna na develop tawgadaba ase tawdana aikoigi nungaina phammaga leiba kaya amusung aikoina thenaje tungda kom jati gi oiba nat ki jagoi sei kaya su utki Uripok Mandal gi Nauriam Ibyacha Devi bu BJP Manipur Pradesh ki Mahila Morcha gi President Oina aduga Kakshing Mandal gi L Krishnamohan Singhawuna BJP Manipur Pradesh ki Scheduled Caste Morcha gi President Oina Khanbada State President na ayaba piri hari Milalna Maitai Mayek pu hena sakot hanana pandam da satharakpa Maitai Mayek TET gi aruba training program ngasidagi khuya thongda leiba ZEO gi office ta hokre unna candidate chama yankhai rom na saruk yariba training program asi numit tarani pangthokani hodopge thoromda Borof Secondary Education Manipur gi Secretary L Rajmohan Milal gi President Tomba Mangang amadi Milal gi Vice President M Nokhom Basu saruk yaki thormodu do wangang laduna Milal gi President Tomba Mangang na Milal na mayek lam da sangsilak pa khongthang mapung pharaba matungda loan gi khongthang da su mapung phana chathagani miyamna mateng pangbiu haiba wafam phongdokhi Manipur Kaurabadi Manipur Nani Bulodu Manipur Lord. Mitay Lebak or Makadi, Mitay Lebasi, recognized over Makamona, and Mitay Lebak Lord, Mitay Lord, Mitay Mayet, Chintam Lebak or Madi, the Christ or Madi, Chintam Lord, Chintam Mayet, sitting Matamatan to Pusa of a point, and the Jewish Modi, I could Manipur Lord and Mitay made them boil at them. I would come with Changali. Mama Webising da Kachaba Hyperpadam da Moyon Futuristic Solution Private Limited ki Tourist and Travel Division gi Makhada Leiba Travel Neta Agency na Hayang April Tang Taragani Pandagi Hauraga Me Taragani Thoi Phawa Marketing Campaign ama Chataba Hauragani Opamasi Tangkul Avenue da Leiba Travel Neta Sales Office ta Pangthoki ba permission ga Unaba amada Travel Limited asigi Director NZ Koringam na Phongdoki bani Mana Makhata arduna campaign asi Manipur gi district khudi mata Pangthokani Hayang ahoba oina Ukul district tagi lam thagani loinana district adu da Leiba khwaidi ga hal oibi imada angamba khudol pigani Khongthang asi agency asina Manipur society asida leiriba ima singda angamba khudol pinanaba pandam da sanction bani haki The theme of the marketing campaign is a tribute to mothers. In this campaign, we will give a token of love to all our mothers who live the longest years. For example, in Pumbai, in Senapati, there is one mother who lives 106. So we are going to give them a token of love from every tribe. Why we do this is because we are a travel agency and people have a mind that companies go for a revenue seeking. Paudel dagi MD Sanabu tamthina hakibge thongbu tarahai Konjal Muhammadin Social Youth Club hiang thang yamna kan yaning da phongdorokli wenana miat asiga mari lenana JSina sangsil pa khongjang khudingda club asina chaun saru yagni hari Manipuri film asi karbar oina longnarakpa thikadar amadi attention phamda lebe mioi kaya changsilakpa amasung matik chaba watpa director kaya yausilakpana sitharakna bagi bacha ama oiribani haina theater personality ning thojam Joydev na phongdokre wafam sing asi porom pathawan thapalikai de leiba Home Film Manipur gi manga suba amasung taruk suba production oina puthokadaba Manipuri feature film Lucy Thoibi amasung Waikhu gi yai puthoni thorom da phongdoki bani thoromodu da Imphal West Jilla Parishad ki member S Ronel Maitei social worker W Basanta amadi atei masakna mi kaya saru yaki Lucy Thoibi film gi producer Y Thamboni adu director na Birendra Salam ni amarom da Waikhu gi producer na Ranjit Ningthauja adu director na Homeshwari ni film ne ke story amadi screenplay Ranjit Ningthauja ni Lucy Thoibi gi marui ba saktam langliba singdi maruina Boni Nandakumar AB Abianau Bala amadi Rungthung Analni aduga Waikhu gi satam langdaba singna Mahesh AB Abianau amadi Artinani thoromodu da wangang lodna Ningthaujam Jaidevna Manipuri film da karbar oina satharak pathikadar kaya yausilakpa amadi director amagi chapsaba magul leitaba kaya thoropasina film sithahana bigi machak ama oiri film puthokliba singna reality rom da hena yeng changhaningi haiki Mayam Sajabati Najadi, Hoji film director Yam away, and over Wang Shim Pole, other I know hungry demand director wish, Kada di training Tore, Makari Kange, Kimera Makangora, Kimera language Kangara, lighting a Hidra, Superdoni. Pashaka Torga, the Pashaman of Rahman Punjala, who Laman can film put Barakuman Jackson. I don't know something I could tell you. The same film coming in film Tonjani, Karasha. Karasha of the Obama, not a good machine. Was it young to way? Maruga Pau Amukan episode
एमसुगी कुंथ्राहुमदोय सुबा मेकअप थोप नुमित रियलाइजेशन डे पांथोखरे राजनीति करीनो खंगदब ठिकादार सिंह शासन तौबद यौरकपदगी अफब लेंगालोन लैब ngamdabani फोंदोनखरे ISTV की पौमियंग ताबिदिबसिंग मुखन खुंदे